Mikel Arteta mbere yuko twinjira mu bindi bintu byinshi, Mikel Arteta avuze ibintu byinshi kuri Pep Guardiola. Yavuze yuko ngo Mikel Arteta yavuze ati nigiye byinshi kuri Pep Guardiola kandi ndamushimira ku byo yanyigishije, ariko ubusanzwe umwarimu ageraho akareka umunyeshuri we akageraho amurusha cyangwa akagera ku ntsinzi. Iki nicyo gihe nifuza ko nawe abyumva. Mu yandi magambo, Mikel Arteta yemera ko Pep Guardiola ari umwarimu we, bakoranye muri Man City, ari umutoza wungirije, batwarana ibikombe bigiye bitandukanye, ariko ubu barimo guhatanira igikombe cya shampiyona. Mikel Arteta arifuza gutsinda Pep Guardiola mu rugamba rwo gutwara igikombe cyangwa se mu rugamba rwo guhatanira igikombe cya shampiyona. Nta magambo arimo icubahiro, ariko nanone arimo guhangana ndetse no kwigira icyizere kwa Mikel Arteta, aho aka kanya arimo ararusha amanota 5 uwo twakwita ko ari umwarimu we witwa Pep Guardiola. Ese ibintu bizarangira gute? Niba uzatwara igikombe cya shampiyona hagati y'aba batoza babiri, cyane yuko aribo bahabwa amahirwe. Ariko uyu mugabo witwa Paul Scholes, mwabantu mwe, Paul Scholes apfiki n'ikipe Arsenal. Hari amagambo yongeye gutangaza nanone mbere yuko na mbere baje babitangaza mu minsi yashize. Yavuze yuko ngo Arsenal iramutse itwaye igikombe cya shampiyona uyu mwaka ishobora kuba ariyo kipe mbi kurusha izindi zose zigeze gutwara igikombe cya shampiyona mu mateka ya English Premier League. Uyu witwa Paul Scholes ni umugabo wakiniye ikipe ya Manchester United, ubu ngubu akaba ari umupunditi. Rero uwitwa Paul Scholes we abona yuko ngo Arsenal itari ku rwego rwo hejuru nk'amakipe yigeze gutwara Premier League. Ashobora kuba ashaka kuvuga ko shampiyona y'uyu mwaka itarimo guhatana gukomeye nk'indi myaka yose, cyangwa ko Arsenal idafite ubukana cyangwa se ubunararibonye nk'amakipe akomeye yigeze gutwara igikombe cya shampiyona muri English Premier League. Ariko ibi ni ibitekerezo bye gusa, si ukuri guhamye. Abafana ba Arsenal bashobora kubifata nk'agasuzuguro. Uyu ni witwa Paul Scholes, ariko yagiye avuga gute? Avuga mu itangazamakuru avuga yuko ngo Arsenal iramutse itwaye igikombe ngo niyo kipe mbi ya mbere yabibayeho mu mateka English Premier League kuba yatwara igikombe cya shampiyona. Ese nawe niko ubibona? Twikomereze. Mbere yuko twerekeza mu bindi birimo kugenda bivugwa n'ibyo twaganiraho ku ikipe ya Arsenal, reka aya magambo yavuzwe n'abapunditi tuyasoreze ku witwa Jamie Carragher. Muramuzi cyane. Jamie Carragher yavuze kuri Mikel Arteta ndetse n'uwitwa Victor Gyökeres, avuga yuko Arteta akwiriye gushimirwa kuba yaragiriye icyizere witwa Victor Gyökeres. Akaba uwitwa Victor Gyökeres ngo ashobora kuzagira uruhare rukomeye muri uru rugamba rwo gushaka igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka, kandi igikombe kiracyari mu biganza bya Arsenal. Niba afite inyota n'ishyaka bihagije, bashobora kugitwara imbere ya Man City ko yagitwara. Uburyo bakinamo ntabwo bwahindutse. Nanone kandi icyo Jamie Carragher we avuga nuko Arteta yafashije cyangwa se yafashe icyemezo gikomeye cyo kwizera utwa Victor Gyökeres, akazajya amushyira muri buri mukino, yatsinda cyangwa se atatsinda we agapfa kumuzana mu kibuga. Avuga yuko ngo Arsenal afite amahirwe yo gutwara igikombe cya shampiyona uyu mwaka. Niba afite rero inyota yo gutwara igikombe n'ishyaka, bashobora kurusha Man City amanota, bakaba batwara igikombe cya shampiyona. Ikindi ngo avuga yuko ngo style z'imikinire ya Arsenal ntabwo zigeze zihinduka. Ngo style z'imikinire ya Arsenal yarahindutse, ishobora kubafasha mu minsi ya nyuma ya shampiyona. Uwo ni uwitwa Jamie Carragher. Noneho twebwe tuve kuri abo ngabo twerekeza mu bindi bintu. Namwe muraza kumbwira muri comment no kuri groupe nabonye mugenda mubiganira ko Arsenal ifite abakinnyi bakomeye kandi barimo kugenda bagaruka mu bihe byabo. Umuntu witwa Julian Timber nubwo asubiyeho inyuma, ariko byibuze we uko biri afite ukuntu nyine ahita agaruka vuba vuba. Julian Timber ukuntu ameze we bigaragaza umunaniro, ariko azagenda aruhuka gace gace, bagiye bamuha iminota bakagenda bamukoraho bashyiramo n'abandi kugira ngo agende aruhuka. Kuri Julian Timber uko Ben White atarimo guhozaho ku kijyanye n'ubuzima, bizagenda bite kuri Julian Timber? Ese ni Christian Mosca niwe ugiye kuba umusimbura wa Julian Timber? Ese Christian Mosca uburyo twabonye arimo gukina noneho ko birimo gutanga icyizere, aho ngaho ntibizageze ijya kicaza Julian Timber? Muraza kumbwira muri comment.
ubwo impamvu barimo kuza ni ukugira ngo namwe mumfashe muri comment, kuko nanjye barimo kuza aha ngaha nkabibaganiriza ariko ngashyiramo n'akantu kameze nk'akabazo kugira ngo namwe mumbwire muri comment. Ikindi, kubera iki defense ya Arsenal muri iyi minsi irimo kwinjizwa cyane, birimo biragenda biti kandi defense yuzuye? Arsenal yinjizwa ibitego bitavuye ku ruhande rwitwa Pierre Nkapi, ariko nanone bikava ku witwa Julian Timber mu ruhande rwe akina neza, ariko ibitego byinshi biva ku ruhande rwe ndetse no kwa Gabriel na Saliba. Aho ngaho birimo biragenda bite muri izo defense, bizagenda biti? Gusa ijyari nuko Arsenal ifite kuri Salmoscara muri defense amahirwe yo kwinjizwa igitego aba ari makeya. Ese haba hariho kugaragaza umunaniro kw'abakinnyi barimo Saliba ndetse no witwa Timber? Aho ngaho naho hakaba hazaho akabazo. Ese witwa Gabriel Magalhaes kiriya gitego batsinze Arsenal kikangwa nyuma y'uko ngo bari bamusunitse, si ikimenyetso kigaragaza yuko Gabriel nawe urwego rwe rwasubiye hasi ku kijyanye n'imikino cyangwa se ku kijyanye no kuba yafasha defense? Ni umukinnyi mwiza turamuzi, ariko ibitego Arsenal igenda itsindwa ubona yuko n'uwitwa Gabriel Magalhaes nawe abifitemo akaboko. Ese kwaba ari ukutamufasha kumu nimero 3 buri aho ngaho witwa Pierre Nkapi? None se byakemuka bite kugira ngo ikipe Arsenal witwa Pierre Nkapi na Saliba na Gabriel na Timber bubake partnership nziza nk'iya Calafiori, Saliba na Gabriel na Timber? Ibyo byose rero Calafiori afite ukuntu agira imvune, ntabwo ahozaho. Ubwo rero naco ni ikintu cyo kwibaza nyine, turibuze no kubigaruka mu kindi kiganiro tubisesengura tuvuga tuti Arsenal agakwiye gukora gutya na gutya. Twebwe tukabivuga gutya nk'uko tubyumva, ariko twibuke yuko nyine hari umutoza nyine wirirwana nabo kandi uhorana nabo. Ikintu mbona Mikel Arteta arimo kubaka muri defense ya Arsenal kugira ngo byibuze mu mikino iri imbere itazaja yinjizwa cyane, no guhuza defense y'abakinnyi bane barimo inyuma Timber ndetse no witwa Saliba na Gabriel, utibaje na Pierre Nkapi. Ashaka kugira ngo byibuze imikino isigaye bazayiyobore neza, ko hasigaye imikino 10 bazayiyobore neza, barebe ko bagira gute ko bakwitwara neza, kuko mu mikino 10 Arsenal igomba kuvuga iti byibuze mu mikino 10 twirinde kwinjizwamo ibitego byinshi. Twabonye ko Arsenal iramutse byishyizemo yamara n'imikino 5-10 itarinjizwa igitego. Ese ubu ngubu byashoboka? Uranyandika muri comment. Ikindi, ese Eberechi Eze na Martin Odegaard ko Eze yitwaye neza agatsinda ibitego 2 kuri match ya Chelsea, bazabanze Martin Odegaard cyangwa bazabanzemo Eberechi Eze? Aho ngaho hari akabazo, muraza kunsubiza muri comment. Kucicanye na Noni Madueke ndetse no witwa Bukayo Saka, aho ngaho no rucabana witwa Bukayo Saka agomba kugaruka mu mwanya we, ariko mu gihe atameze neza Madueke aba ari tayari. Trossard na Martinelli, murambwira muri comment. Niba bawe ngo Arsenal yari ikeneye kugira ngo ihangane igikombe cya Champions, cyangwa no gusenga Imana bagafasha Arsenal muri iyi sezo zose bakazabarekura? Kuko n'abanya Arsenal yagarutse kuri deal ya Rafael Leao, turaza kubigaruka mu kindi kiganiro. Gusa namwe muraza kumbwira impamvu ndimo kuza ameze nk'urimo kubabaza, no kugira ngo namwe mumbwire muri comment ndihebe gahunda zanyu, ubundi bimeze bite gahunda zanyu muri comment cy'ipanyu muyitekereza hica, hapana kuri groupe gusa. Nanga tugomba kuganira muri comment zanyu, ndazikeneye. Trossard na Martinelli mubona ninde uzazamura urwego kugira ngo afashe ikipe kuba yatwaye igikombe cya Champions? Kuko ubu ngubu Arteta we arimo kureba umukinnyi ufite performance iri hejuru, ntabwo arimo kureba ngo uyu nguyu twarahoranye ngo turaziranye. Oya, ni mpamvu mereye kuri abo ngabo. Victor Keres n'uruca abana agomba kuba ari mu kibuga, Declan Rice nuko, Zubimendi nuko, ariko nawe bagomba kuzaja bareba iminota bashyiramo witwa kuri Sanurgard nawe akareba ko yakina. Bikavugwa yuko ngo Eberechi Eze na Leandro Trossard bavugaga yuko, nabonye bivugwa yuko ngo batangaza kuwitwa kuri Sanurgard ngo numwe mu bakinnyi basohoka mu myitozo ya nyuma. No kuvuga ngo kwa ko n'abakinnyi basoza gukora imyitozo ntabwo ajya agenda mu ba mbere, we arabareka mwese mukagenda akaza nyuma yanyu. Bivuze ko no gukorana umuhati. Urambwira muri comment nawe ukuntu byumva, none turaza kugaruka noneho ndaza gushingira kuri comment zanyu tuganira ku ikipe noneho birambuye.